Dragi moji, danas bih da sa vama podelim tekst od 3. decembra ove godine, dakle od pre 20 dana, i to je izjava grčkog mitropolita Kenije i Nairobija Makarija. Izjava koju je dao u vezi dešavanja u svetu i u Grčkoj. I svoju izjavu započeo je sljedećom rečenicom. Ovo je satanska diktatura. Svaki čovek ima svoju slobodu, svoj razum i znanje koje nam je Bog dao i svako može delovati u skladu sa njima. Da dam prvo objašnjenje, možda ste čuli ili niste, da je grčka vlast u saradnji sa crkvom nažalost uvela bezumne mere ogromnog pritiska na stanovništvo, tako da je određeno ne samo da se u sve državne ustanove, već i u crkvu i u manastire može ući samo sa testom ili sa QR kodom, da sveštenici i svi radnici u crkvi moraju biti pelcovani ili će izgubiti posao. Uskoro nameravaju obavezno pelcovanje ljudi starijih od 60 godina, nisam zapamtila kog meseca to počinje, verovatno kao i u Austriji od februara, a koliko sam čula uvode plan obaveznog vakcinisanja i dece. Mitropolit Kenije, Makarije, daleko je od Grčke, ima slobodu u Africi kakva u Grčkoj više ne postoji i može jasno da iskaže svoje mišljenje, mada sinod Grčke crkve svakako može da ga surovo kazni zbog neslaganja sa opštim stavom. Uostalom, videli smo i sami da naše vladike, recimo iz inostranstva, ne daju nikakve izjave koje su protiv covidizma, već samo daju izjave koje su za. Osim do duše preosvećenog Siluana, to je vladika Australije i Novog Zelanda. I zato mogu tvrditi da je mitropolit Makarije ipak hrabar čovek, jer riskira svoj položaj i ugled u toj opštoj pomami u covidizmu, koji tako ogavno vlada u Grčkoj na iznenađenje mnogih. Mitropolit Makarije je izjavio, kaže, sa velikim emocijama i tugom gledam šta se dešava. Ono što se dešava u našoj zemlji, u Grčkoj, je neprihvatljivo. Ne u drugim evropskim zemljama, već samo u Grčkoj. Ovo je satanska diktatura. Svaki čovek ima slobodu, inteligenciju i znanje koje nam je dao Bog i može da deluje u skladu sa njima. Sve ovo što se radi su satanske pripreme, rekao je mitropolit. Kaže dalje, naš zadatak bi trebalo da bude da se fokusiramo samo na Boga. Možda je naša vera na ispitu i vreme je da shvatimo da samo mi, pravoslavni hrišćani, možemo da spasemo čovečanstvo. I to je ono što ljudi očekuju. To je ono što duboko osjećam, kaže mitropolit. Kaže, prešao sam ceo afrički kontinent tokom 45 godina života ovde, a tokom posljednje 2 godine pandemije ja služim liturgiju svaki dan. I dolazi mnogo ljudi, mnogo njih se pričešćuje i uzimaju blagoslov od mene i nisam se ni jednom uplašio. Mi se pričešćujemo istom čašom tela i krvi Gospodnje. Samo da objasnim, dakle, kad se narod pričesti, onda sveštenici i đakoni upotrebe, odnosno oni sami isto popiju to pričešće iz koga smo se mi pričešćivali. Dakle, svaki put kada izvade kaščicu iz naših usta, oni vrate u putir da daju sljedeću količinu sljedećem verniku, dakle, i oni nakon toga to pričešće sami upotrebe. Dakle,
I sami vidite koliko to može da izgleda nekako rizično za onoga koji nema veru. A tako se radi vekovima. I sveštenicima nikad nije ništa falilo nakon pričešćivanja desetina i stotina ljudi koji su možda bolesni od ko zna kakvih bolesti i virusa. Dakle, kaže mitropolit, nisam se plašio, mi se pričešćujemo istom čašom tela i krvi Gospodnje. Dakle, nema odvajanja različitim kašičicama kao što su radili u Grčkoj crkvi u Americi. I kaže, nemamo ni najmanje sumnje, ni smutnje, čak ni u glavama naroda, čak ni u mislima, iako vlade stalno govore o nekim zaštitnim merama. Nisam nosio masku, osim kada sam morao. Ovo izjavljujem odlučno. Jedina pravoslavna zemlja u kojoj se uvode ove satanske mere je Grčka. Interesantno je što prevodilac ovoga teksta sa grčkog na ruski je dodao da ni Rusija ne zaostaje mnogo u ovim merama. Mitropolit dalje tvrdi da Grčka preduzima akciju protiv crkve, jer crkva je mesto gde čovek dolazi u potrazi za spasenjem i utočištem, dodao je on, a ne da bude maltretiran proveravanjem kakvih testova i kodova. Neki mitropoliti u Grčkoj tvrde da u nepelcovanim sveštenicima nema Boga, nema blagodati. I kaže mitropolit, ovo je više od satanizma. Ovo su potpuno neprihvatljive izjave, jer svi se uzdamo samo u milost i blagodat Božiju. I samo zbog toga živimo i preživljavamo. Dakle, najmanje 45 godina služim crkvi na afričkom kontinentu. Ovde živimo samo zahvaljujući krvi Hristovoj i blagodaću Božijom, zaštićeni svetim tajnama. Svi mi Grci moramo, kaže mitropolit Makarije, zbog naše istorije i zbog činjenice da smo povezani sa pravoslavnom crkvom još od vremena Hrista i apostola, da zadržimo svoju veru i nadu u Boga. Ne postoji drugi lek. Ne smemo da podlegnemo pritiscima onih koji imaju razloga da našem svetu nameću ono što oni žele. Pandemija je delo čovečijih ruku i zato moramo biti veoma oprezni, rekao je on. Sve prirodne katastrofe mogu biti poruka svima nama koji smo zgrešili i umjesto da sledimo Božija, sledimo svetska uputstva. Ostavljamo Boga, iako je On naš jedini spas. Sve ostalo je satanina priprema onih koji su protiv crkve, pogotovo protiv pravoslavne crkve, zaključio je mitropolit Makarije. Svaka čast. Dakle, u moru tih grčkih mitropolita i vladika koji su potpuno potpali pod uticaj kovidizma, ima ipak njih koji se lavovski bore protiv svega ovoga. Mi to još ne osjećamo jer smo ostavljeni na miru samo zato što nam se bliže izbori u aprilu. Inače, imam utisak da bi nas pritegli najgore u regionu, samo da bi se pokazali pred globalistima koliko su oni uspešni u sprovođenju svih tih satanskih mera podčinjavanja naroda sveopštim glupostima. Eto, nadam se da vam je značila ova izjava mitropolita Makarija i želim vam svako dobro i učvršćenje u Gospodu Hristu.